Patal fatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. Ai mai so tapo inga tama matina matua malo le soifua e usinen fa. E faita wafe le solo fa alo tangata loto le kalesia metisi I fale ula leana sava vale li tai au le so talu mai le ono I le vaveao. Taita ia e le faa I li pua leo mato ai tau nu atu I le lau mua le kalesia I fale ula ma lilo fia ai le loto a fanua o iai le malu au tua le kalesia. O sa io lana konferenisi lua o lua faa e pe ona li patia tu sa o mai le tato pa anga mai le usunga fono le sunga kolisi right o se vainga matanga o fie le ngata o atangi ai le mao popo ai o mai a whaatasi o langono le au tapo I lotu I taimi maaso ta ua whaapene o le kalesia o le tau whaipati mai a au lotu mai atunu o mamau o lo omoli mawina I le au malanga au kilani e o le ono se lau tupulanga o lo awe mai ai o le ilonga lava ona o lo o whai sinoti le savali se atoanga o le lipoti pol kalame I taimi o iluma ai o lo whaanga solo ai sa konferenisi whaapitoa le kalesia me tisilu olmo wha ia tātou watamua mulmul mai. Eni so tala o stasil na yutai au whaamawina I tala whaasolpito le tau mwhai ngā Samoa o langolango ina le pili tau whaofi le whaipule Cook Island tea nau tuiono il palmene o New Zealand ma le toi whaafo I mai o le sitseni o tangata Samoa na awa ese New Zealand lan tula fono ta siva Leilua. E ese mai le luas fulima afe o tal sanga ma fina ngalo tustusia na to inatu le sa komito le palmene o New Zealand fina ngalo tu ufofonga o le afola sia I luma o le sa komito le palmene o New Zealand au kilani I le aso mua yu Leilua o lua fa I Pukekeko I le Pukekeko room I le Chet Park Hotel ono tolu Westney Road I Mangele mai le iva I le tai ao lea le atamua I le fola sanga a le fionga tole afoa le tua vau tupa I la vea the ambassador for children o Samoa se fulutasi lua lima Father Michael Enderman Reverend Philemoni matuinga mala maisi o maftanga so faatasi e faifi au Samoa se fulu lua le sunga tele ai Edwin Puni fa ama Viliamu Paora Teokura o Maka Pailate o le Pacific Leadership Forum o le tasi lua se fulu o paito malaifi le ataua Ramni Lavea o le Tamasa Trust tasi tolu lima a inga le fili fe pulea I tawapai o le PLF Youth Ambassador o le tasi fa lima le sunga tuala tangaloa tusani tofilau Esther Tevanga ma unasa Darren Jones o le Asa Foundation tasi lima fe pulea I semi pulea I tele ai Edwin Puni laisene tapo I maisi o le taiao faiva o le pilafa o le lua fa o asiata pio vauliko ma asiata atina eva ai o le lupe fofo eva ese le lua limas fulu le sunga tofi lau Ted Stanley mata fatol wono le atawa savea Al Harrington lavea o le fono fautua Samoa ma le afo le tolu o Mati Filemoni Timoteo o le Tatupu Foundation ai mo ila toi mawhai ona a wild fall sanga al tai au faiva o tal sanga ina le tau au seata o tua a ma a inga sa soifu le vaita o le awhiwa se lau luafa le awhiwa se lau faiva o se va ainga o le awha te pai le soa komite I mātua mtangata o le maua wha amanuianga o le sitseni New Zealand ona o le tula fono le tasiva valulua peita ai mo ila tau le mwhai ona a wai mai mwhai ona mai mo atu le link o le watch Public Meetings of the Governance and Administration Committee. E pei ona whaailoa mai, e le sui o le Pacific Leaders Forum le sunga tele ai Edwin Puni. E niso talalo tu maulava le tau o le sua au ul tātou tanu umal masina taluai o Iuni mo yu lai ama tātou le so. Aso mua le stols fu le pe on whaailoa mai le minister tupe le fionga lauti mu ia afua ue seva ai. I le toluta la whaono I le lita pensini, toluta la whaono I le lita kiso, ma le toluta la 5 sene I le lita kalasini peitai. Le maita watu le tau le sua uu I atunu utua oipe Australia. E 5 sene lo utau ngofia I le lato lita pensini na ilo Samoa. I le toluta la lua tasi whatusa ia tātou e toluta la whaono. Ai se fululua sene o lo utau ngata I le kiso Australia. Toluta la tolfa fatusa toluta la faono I Samoa. Tawal pensini New Zealand iwa tolu sene o lo tongata ai la to fata la toluiva na ilo Samoa toluta la faono.
Ai se fulu sene le tau ngofia ei ia le lato kiso tolu tala tolu ono fatusa le tolu tala whaono i Samoa. O le tau pensi ni fiti e tolu tasi sene tau ngota ai lato tolu tala fitu fitu na ilo Samoa e tolu tala whaono. Ai lua wha sene o lo tau ngofia i le kiso tolu tala lua fatusa i le tolu tala 5 sene a Samoa. O sa vali ai nei ile afa tausanga talo na tomua mai le tu lau of sota inga televave le FP on tanga ruengo leo. Ile tausa ili apeo se tene titi. O lo fa tausanga ina pea leo fal pui ma le ola toi fuata ina. Le fsosoani le malu le tunu ul tausa ili le teine a onga. Ia vai manaia malu sutol tausanga o leo moenga tuai. Taimi muli na vai ailia teine ilo na ainga o le astona ilo fito ya anuali lo olo faa. Ile iwa ile taiao o ia la ea se mi tiafu lanu moana ma se ofu vai pu lanu liuli ma le ia lanu piniki o lo fusi ilo na sulunga titi. O lo tal sanga ina mo se sio sila fias famtalanga ile teine ia fsota iane i se ofisa o leo la tane po le vala au le numera lua. O le ngā luenga e fai fatasi mo se Samoa saunga le mu. Tala tuli lo le pesel tenki fiva i Samoa i whaamomonga la tamai o lua wha o unilu o lua wha a le Health, Security and Disease Surveillance Division. Wo o atu le wha se lau wha ono tangata na whaia su enga wha sa inisim wha maonia le a awhia i siama talu mai Novema lua o lua tolu peitai. O le piliota la tamai e pei o na li patia to a 5 na wha maonia wa a awhia i siama o le tenki fiva peitai. E le ai lava se maliu o wha mawina ya fua mai le tenki. Ai o le tele lavo tangata na pisia e le lusfulu lua iwa tu sanga le matua ai mai se ai vainga tumu le taulanga i pia manu i matu sifo upolu. Ngā ruenga whaatino i whaititi ai a fuanga o siama o le whaawau whaalau i loa i awala i whaatama i aino fuanga i tuufu ai namu ma whaalau i loa i lunga ofisa whaasalalau. O le ngā lue whaatasi mai si whaala poptonga i tuutitia lava ma le whaalau loa atili o awala i soani to mai ma sila fia i awala i pui a mai ai i le whaamai. O lo awawa i le mu mai lava whaamanuianga o Samoa mai le malo tele o Amerika. Ai o lo wha awala mai a lato soani i le whaamautinoa e malo losi ma soifua manuia o tātou tangata. E pe ona iaila na misiona o soifua manuia ma o onga i sila fia o nataliatu i mea tupu whaafua sei. Wa amatatu i le aso lua o Iulai. He lona lua o Iulai ana fo mai whaapitoa. I le whale mai mtotua le TTM fo mai whaieta o tonga fo mai le whatu tangata matua mtamaiti fo mai le mawhau o le vaila au o ala ea matau si soifua. Whapena o na o atu le whale mai whaitu malo i lufilufi mo tamaita i tau si soifua i le unmoenga mpotasi mo vaila au tau si soifua mfo mai nifo. O le misiona leo le US soifua manuia e au tu ili au onanga wha al soifua malolo ina e sanga wha mausali ia ili wha pa anga ma Samoa. E silia le tolus fultanga tato mai wha apto le au wail wha atinongo le nei au onanga o ta uailunga. E tu whaatu le sila fia i whale mai wha aitu malo, male whale mai au tui mo totua. O le ngā ruenga whai whaatasi malamtanga ruenga le soifua malolo ina Samoa, o le University of Samoa, o le Oceania University of Medicine, ai o le afa ala tele tu fo i fole mai fai tu malo pe o tasi lufi le moenga ai o sa taua sa fotu matua CV savai ia mautino fa o atu sa sila fia ai o le o nanga mana o mia i fole mai fai tu malo male fole mai tele mto tua se tua le na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso e fa mo le lo fo le tua tatu tu filo e fo iaso atai au se fa poponga ai ma fa tai toi i le Wendy's design mai funga lei mo le whala e.